After todos hamzo estigyo na special na segment para Fanachu mansplaining. Hunggan, siyempre este inting hafa kumikilik niya mansplaining if you know English. Lo hafa kumikilik niya mansplaining if you know tomorrow. Man, otro klase no hunggan. So, GST. Para Mansplaining we. Hunggan, hu explica ka di hamzo hafa kumikilik niya mansplaining. Hunggan. Malak esti paritin ito ko na episode hunggan. Hunggan. So, para bayan sa esti hunggan sa ilek medyo na malago hamzo mas finut sumuro na content pues esti bidan mama may hunggan pwede dyan medyo. Lo, gikada segment tagwini nai uno gid sa hami para be infan man adzik uno na cosas media, masaya show, masaya movie, masaya lablo. Za siyempre otro dos Kizaniha patima comprende sa hafa zanya I otro esti. Después, I tauta umadzik, debidi ha explicadzi, debidi ha usa esti na tiempo para ufan explain, para ufan explain. Sa hafa zanya, sa fa bonito esti, sa fa tadung esti, sa fa importante esti, hunggan. So esti safa nai na ilek mommy nai na esti mansplaining. No, Tiano Safa. Inanya no. So go for like @net email energy di hollow listing. Oh, dispenser okay. Hunggan. Esti kinai na todo I membros nai I lalahin tech nai. Mabira guato para itanu bro, huh? Itanu brot. Hunggan. Takeke hokadzu nai ifuetsan lalahi hunggan. Eno hafi lelek ni si Sumåhi. Hunggan. Hunggan. Yeah. Siyempre be. Malago dito ako creatine. Hunggan. Ew. Okay. Alright. So right. Hago. Again, Hago mangas para esti primet episode. Pues, tutuhan na pues, hafa hamizan si tsalo, hafa para bayan ekungok. Hafa para bayan edzak. Show gof zahu, inanya, igahu dikiki na Kabayita. My Little Pony. Okay. Lobe songin My Little Pony put MLP hat so go Fanachu and Okay. So they tutuhun ginani tinutu. So My Little Pony on franchise ginin as Hasbro ano on companion hugetisia. Mofatinas ki mit 981. Wow. Kalang atsa. Oh, wait, ang konyo didn't Un anyo. Okay. Pues, hunggan Hasbro debutun pangingin zo. Steve Gahu Kabayita debutun pangingin zo. Mafatina si show. Oh, i-show. Episode. Or i-permit like no huget. Hunggan sa. Kalang timagay tining ohu paresti lo hu 69 na kalang patigi generasyon huesti. Yeah. Pareo dyan like i-man ninja hagan taigwihisya. Hunggan. Okay. Konsigi. Lo Tibe cuantos put todo y diferentes na series. De cuantos ha put y mina 4 na generación. So guaha 5 gi todo. So este y mina 4 guaha show inanya My Little Pony Friendship is Magic. Ano, ko guaha like igahu Kabayita Shippuden. Shippuden no. Oh, okay, Tadza. Alright. Tadza. Okay. Then I Fafatinas para este na show. I original. Inanya si Lauren Faust. Lo hadingo I show después de mina 2 na sakan. Pues. Edzo I primet na 2, edzo I mas magguaidza na seasons. Alright. I mas importante na question. Salo, kuga question mo pwedesti sa fanani mas importante na question Sumåhi. Gi pinaloko, zan hutungo na nanyata ta esti pinaloko. Pinaloko na esti para man hoben. Lo, ko esti para man gaida, lo ko esti franchise? Okay, see, they mo galala mo galaw letse. Okay. De cuantos más porano después de Husangani Hamzu puri permit na episode. Oh, okay. Yeah. Alright, okay. So malago dito mo mas pwedesti sa ko tadung ko guaha lore pwedesti ko hunggan. Lo, tsalo ko guaha hinasomo pad ko guaha question mo. Ngayon on ego ifanana na idzomu or hafa ifanana na idzomu experience shot niya. Ngani experience mo sa My Little Pony. Tihu hasa permit na biyahe ega lo syempre podcast.
Tadza utratalto like introducia. Tadza monayo drugas. Tadza drugas. Taimano pinigi how giesti No, salon no. mo. Who ega Salon mo pari matali. permit na biyahe and I like hoben zuhat. Tapos who ega tatlu and I like buenti gaigi zugi escolan talu. Tapos who ega tatlu gi escolan takilu. Tapago like pago who goizu. Mas. Yeah, kineni ho. Yeah. Hungan humahano paref. Telling drugas. Hungan. Okay. All right. Pues sangani han padesti i-permit na episode. Okay. Ni parun discut. So, gesti permit na episode, mafanui hit esti na lugar inanya equestria. Esti itano dentodui kabadito siya. So, guaha tres na klasen kabadito siya gesti na lugar. Earth ponies, Pegasus, Pegasi, then unicorns. So, earth ponies, esti mas like metgut na klasen kabadito siya. Like, lo tadza pakto niya ti siniman gupo siya. Tapos si Pegasus, guy papa siya, po siniman gupo siya. Tapos, unicorns, guy pakto. Yeah. Oh, wow. Hungan mas tadung. Pinaloko na kalang nan pareho todo esti siya. Nan pareho. Like, what differentes na kolot siya lo. Hungan kalang esti tano fantasiya. Okay, all right. Lo cosinya gumupo unicorn siya. Okay, so sinya engen like mas kapas than metgut how na unicorn. Sinya on edzak taiman like guaha differentes na spells. Edzak. Lo mismo guaha quatro na klasen kabadito siya. Sa guaha alicorns lo eno princesa siya. Debiti like on debiti guaha on sokwi like of importante na bidamo. Pues sinya alicorn how. Okay. Hadziman baba giesti. Donkeys? No! Okay, so giesti na siya guaha mega different. Jockeys? No. Jockeys manok? No. Hadzi? Oh, yung gano'n so great. Yung comprendi reference. Yung comprendi. Like, Hadzi umeiga. Siyempre si Aliga umeiga esti za comprendi i-reference sa mega estudyante niya gi eskwelahan talo. Okay, all right. Tadza uno na klasen like baba na gotga. Guaha mega different na klase. So guaha kada na saken gi finapu pari finale guaha like baba. Yeah. Okay, beto tuhun baka. Okay, so GST permit na episode umelu hedzen I petsona si Twilight Sparkle. Guidza ibulaka. Then unicorn gui gitina tuhun. Lo that one. Umalicorn gui. Humed sessa gui. Okay. Then Was kalling sinya umalicorn how ko kalling sinyo on Sinyon tulake klase mo? well esto who explica. Oh yeah, angen una donkulo experience mo pari tiningo mo. Yeah, yeah. Oh, hensa ko na ano kalling pokdo kalling sinya lumevite. No. Oh. Okay. So so si Twilight go like malati grids and Danya Umasvidia Pakdu. Then Imaestranya si Princess Celestia. So Gestia na mundo estaba guaha dos de princesa si Princesa Celestia then si Princesa Luna sumet luidos. Lo mumumuidos sa like estaba hosquen si Luna so guida I princesa ni poini. Plus masa tauta maguiza si Princesa Celestia. Plus like Bumaba guids and guahizonia kind of villain form. Si Nightmare Moon. So plus so plus Pang ilu. si tadung. si Celestia Tamano bay song in Spanish. Oh, madulala. Yeah, Madula Madula gui para I pilan. Para esta un mit año. Yeah. Okay, so si Twilight has sot da gion leplu sa Toru Temple gaigi gui sagan leplu. Igi matyo in sagan leplu. Then hatata and leplu. Then halii like oh pofatu tati gi un mit años. Pues hakes sangani si Princesa Celestia like pofatu tati si Nightmare Moon. Lo pago tia tungun edzo itsalunya. Like hena sonya oh esti baba na tauto. Pas tia tungun I lore. Yeah.
Lo si Princesa Celestia hasangani gui. Oh, ti problema esti like manana te how di mashao like famatinas atmosia. Depois hasanga like hatagu gui hano put a ponyville. Then ajuda plumaneha I summer sun celebration gui. A summer sun celebration like masusesity kada saken then gesti nadiha si Celestia ha nakahului anda. Wow. Wait. Todo esti masusesity gi permit na episode? Esti like you permit Na sakan. 5 minutos. What? No, dakwan. Tu hong esti. No, si Esti Princess kalang like Celestia, tres na leblon Harry No. Potter ambi. si Princess Celestia like niya mga humasu po na lo kaling ha banish ko or ha Guidza No. dumalalag. with the Wait, huh? So si Scary Princesa skin. Celestia Kubakaw. hadula like si Luna. Zena dui sa Luna. Pas hatung Oh. hongge po fatu tati si Luna. Lo Mm. si Twilight si sinya ha ajuda gui pago sa okay, well, they explica. Sa ti ha baban nice gui put I pakdun friendship. Put for National bot. knowledge. Hongyan sa giminagoy. Tiugo fega esti na show. Lo, gidumang koloho. Guan na biyay hugo fega un otro show put ginatsum. Zen inagofli. Pokemon. Iman karinyoso na oso si. Oh. Care Bears. Okay. Sa Why malago so near jo cutie marks luckily? malago jo humongog put esti. Hadziman gana gi esti put I paktun I fwetsan ginatsum zen inagofli. So guaha fwetsan friendship no gi esti fwetsan paktuk. Wait, Honggen. ilek mo paktun ginatsum. Honggen. Alright, malago jo humongog mas put esti. Okay, so Humano si Twilight put a Ponyville. So differentes Ponyville tienen todo y ocho na songs en ciudad sia gidza equestria sa mas mezclado y clase Kabayita sia mas diverse. Then go Dikike na song esti then like umat famau like todo gui. So guaha tres na clase Kabayita sia. Logi ocho na lugar like guaha uno na klase ha par dos na klase. Cos diferentes esti lugar. Then gui umatli gui then I 5 na atongonya. So I finetna na tautau si Applejack. Guidza like lancero gui then haguaidza familianya. Then todo gi song maguaidza gui sa todo tempo manazuzura gui. Then idzonya element para ginatsong how do I song in honesty? Oh, inhonesto. Inhonesto. Oh, Hongyan. todo. Or, I mean, sino song in tininas loquilo. Chinina. Guaha otro kumikilig niya tininas. Okay. Honesto, inhonesto mas kaling din Okay. yan. Tapos son ocho na Kabayita si Rainbow Dash. Guidza kaling go sporty. Gat-dumet. Yeah, Gat Umet Sisiu. Then go Utgudzosa gui. Yeah. Then malago gui na posaunaw I Wonderbolts. Estion grupon Gekpo na Kabayita siya. Ah. Yeah. Okay. Masusesari todo esti sa nanganagi uno na episode. Simplicio ST. Esti ipetsona siya ha. Oh man, este hadzi fumatitinas todo esti na mundo. Wow. Okay. Alright, song consigi. Okay, tapos un ocho na Kabayita esti si Pinkie Pie. Govdanya gupot siya, then govdanya Manyalik, then todo tempo plumaneneha guiha, or plumaneneha gui gupot siya. Lo I mismo set niya como baker, like mamatitinas gui fina mames. Yeah. Okay, then idzonya element laughter. Sinalik. Yeah. Okay, tapos iminat 4 na Kabayita si Rarity. Mamatitinas gui magagu siya. Guahat idzonya tenda. Then telling Tiyo siya marang besang di fino tomorrow. Like glamorous. Oh. Yeah. Snobby. So Zanya like moda, Zanya Yeah, Zanya moda, Zanya yeah. like guagwan na magago. Yeah. Then hagof haha supuri position niya.
Yeah. Zanya formatan mais. Yeah. Taekwondo na class. Then Zonya element ginafta. Yeah. Tapos imina 5 nato niya si Fluttershy go like go Zomalagoy go like to go Agangui Suabi boss niya. Then Manya Gui no Todo. Yeah. Then go Guida like got Gessia like Igaigi Gimanya gi Fioni Holomton. Then Idzonya element kindness. Yeah. Okay. The monkey si Spike. Oh, si Spike. Malafa to put si Spike. Si Spike I adirante niya si Twilight. Patgungui. Wenti Kelling. Wait, naga. Okay, wait. Debe doing na Claruesti. Yeah. Kotoru I Kabayita siya famalawan pat Guaha lalahi lokwe. No, Guaha lalahi lokwe lo I like main na persona siya famalawan. Oh, Yeah, si Spike si Spike on Lahi. Si Spike on Lahi. Lo, okay. No, then real long way. Dragon. Yeah, Neni na real long. Yeah. Oh, alright. Yeah. Okay. So Haji Mas Zamu. Oh, you Mas Zahu. I dos Mas Zahu si Applejack and si Rainbow Dash. Go ahead, say dos. Yeah. Wait, Pinaloco si Twilight Sprunkle. Wait, naga si naga. Pinalagsak one. Wait, no. Alright, basta sige. Wait, say Bulaka lo. Wait, say Mas. Okay. Yeah, okay. Oh, I know kaling basic na inepi, no? Yung ganun song and si Twilight Sprinkle. No, imay ganyan na tawtaw dyan niya, like, si Pinkie Pie, si DoorDash. Wait, si Dorish. Wait. Si DoorDash? What? Wait, nagahukak ka. May gay na ang gwini ambi kalang. Esti kalang un tronkun familia para Chamoru ambi hadzi Torres ti siya. Wait, si Rainbow Dash. Rainbow Dash. Then si Applejack? Speedrun? No, wait, si Applejack. Okay. Speed? Okay, haso esti siya. Maput, okay. Okay. The atan tutugi papa. Bihuzu. Okay. Few mamang yun Totally Kabazito siya, guess yun na song Makumbira Harlem si Twilight Zen Guaha Gupot para guiza. Sesti permit na diha. Un comprendi na debe doon like Famatina subtitles para esti. What? That's your podcast. How's the subtitles put on? Oh, well, syempre pari shorts. Debe di Oh yeah, pretty. Yeah. Debe di un song way pari tout down is like umet sisyo gi gym. That's even in a shortsky gym. Tutugo. No, my echo keeps on your podcast. Mapapaki abs. Okay, sorry. Mapapaki packy. Mapapaki packy. Feel good. Okay. So yeah, ma surprise grades and estino gupo. Lo, si Twilight like sadly gipot siya. Gitine to. So humano gui pari kwatonya then hake studio mas put si Nightmare Moon then hake like explica hafo posu seri. Lo tisinya like hagof hasu sagof aging estino gupo. Con dadakitsu? Man introduce todo esti uno na episode. Esti persona siya or then hakikasota. Esti like mas persona kinu Naruto, then One Piece, and no then One Game Piece, of Thrones. Iwegon magatatsong. Well, logi i-primet na logi primet na episode na episode ahi. Kon hasu todo ya estudiante siya Naruto nini. Kinapasagani todo inaani pari backstory Okay. primet na episode. Alagot sa. May kwentos. Magibaston. Okay. Sige. Okay. So, but si Spike kumalangwi kwatu dyan hasangani si Twilight. Oh, kana po kahului ada pues malahutong. So, ST Summer Sun Celebration. Pues si Celestia po hatse. Yeah. Okay. Pues humano. Koi Summer Sun Celebration masusesity gi Ponyville ho? No. Lo, guess yun na anyo Ponyville ma host. Oh, mandadan niya. Yeah, mandadan niya todo. Ponyville. Okay. So, humano y dos para ikaling Italo ni isang so. Zeni mayot pa-introduce si Celestia and hasangani siya hafa po suseri. Tapos hababay kotina lo taigui si Celestia. Then like it responda to like oh no mangigui. Tapos
umanok si Nightmare Moon. Lo tada mo recognisa gui. Fora di si Twilight purposes. Her studio gui. Sa esta like mapos gui para un mit años. Pues tada mahasu gui. Yeah. So si Nightmare Moon has sung like hatago si atoru like oh tipo fatu tati I like I haani like poengi ha paru like yeah tai fenakpun ha poengi. Depois edu I fenakpun I primeira episode. Oh. Yeah. No. They explica I mean dos episode. Oh. No, sir. Siguro? No. Para cara na Separate sakan. kinibri No. estino I siguro da. No. Para cada okay. Ti debri hotakwe sesta 20 minutos. Lo para cada na sakan guaha dos episodes gintin tuhunta dos na sakan or dos na episodes para fenakpu. Edu I Dos pati. dos pot Ah, like guaha okay. finale and guaha tinit. Yeah. Para makontinue hagi Yeah. outro. Okay, gisigan. Okay. Wait, como lagwa humong puri segundo pot I fandom problem. Sangen puri fandom sumai. Fandom? Okay. Hanggang sa este maski 21 minutos. Mas censor do. Kasi si Elon Musk. Okay. Who took you Toru Esti, Nenny? Who took you Toru Esti? Sinya tabira. Oh yeah, malapit zunay na esta apmam sumaga ho gitano furry sumay. Wait, yeah, hadzi nanya sti lila na tauto. Ano si Twilight Sparkle? And now si okay. Kaling otre position niya gwing. Oh yeah. Yeah. No, SC. Oh, SC, okay, yeah, yes. SCC. Okay. Who recognize Gui Gwen now? Yeah, Okay. Okay. So, okay. No. Si Zeus Masi. Okay, wait. Si Zeus Masi. Una kabalas didi kinaprendeku. Or una. Kabalas din ni permit na episode. Oh, well, una la kabalas. Hunggan sa. Hunggan. Who comprende pa na ti like. Ti para like famagun ha. Oh, para famagon. No, like mas tadong. Guaha mas tadong na lore kino. Yeah. Hunggan like ti Peppa Pig esti. Ti like Caillou esti. Until when mo put you see Yeah. in Si in Peppa Nanya Pig? si Peppa. Ay, Si Nanya. Oh, like whoa, man! This the Kimaili, si Trump, man. Anya, but fuck Toru, hombre. I don't see Peppa. Okay. Sumaska on red state of me. Ganyan Si ang cause of UK. abortion. Huh? Galing UK. Oh, yeah. Oh wait, Sumaska is Inglaterra. Yeah. Oh, dispenses it. That's a tinning open si Peppa Pig. Okay. Si Pepita. Okay. Me explica y fan de publish. Di mina dos de pati. Oh yes. Wait. Hunggan. Sa debut na Claudus mai. Hafa na klasin gwehahaw put este. Brony. Ko like magahit na gwehahaw like angan gwaha like con. Oh, behanaw, yeah. Like pon kinostrum, but Yeah. like pon sapote ha hunggan. No, So they can also. okay, all right. Oh. Okay, so Hongen, so mafatina sa siya mismo para famagon. No, imegay niya na gueha siya mismo like lalahi, like guy dot na lalahi. Oh wait, naga. Yeah. Debut ba na Claudio Westi. In iisay palabra gweha, tay Oh, para wihi fan. gweha. Hunggan. Gifino Ingles. Lo, kalang mas bonito adyo kinui palabra mauusa pagu stan. I don't most met good. I don't Yeah, most most met good. I know kinu fan. Yeah, stan. Yeah. Ganyaku fan za tauusa or ganyaku gweha. Yeah. Sa good. sinon sangan un gweha hadzi. Yeah. Sa angan gof zamo pues kalang un gweha hadzi. Hunggan, zahu. Okay. Pues zan mami, hunggan. Pues okay. Be explicati, sa Okay. siyempre tata ti So, makomprendi esti. Ina niya i lalahi bronies. Lo guaha palabra pari familao no lo timo gof usa mausa Pega sisters. So wow. Gagigit gesti hodza. Sige, Nina. Okay, sige. Okay. Then
kada sakan guaha convention inanya BronyCons and tata mahanogwids and manusa siya like costumes and mamahan siya costumes. Then guaha panels mangi voice actors in the siya. Yeah, go into something. Oh, ko guaha like un actor and boss of matungo, but See, Tara Strong. Go matungo na voice actor. Yeah. Oh, lo ti like kalang. Ti like. Titans. Oh, okay. Los ti like send matungo na actors. No, Gi otro na. Go matungo. Lo para like gi like Gi cartoon na Harlem banda. voice actor. Okay, gi Harlem. Yeah. Okay. Gi Harlem voice actor. Okay. Lo tigi. Yeah. Todd's like Robert Downey Jr. Na, No, Todd's na wait. Kabayita. Gaigi si Weird Al Yankovic. Oh. Yeah. Go jaho si Weird Al Gi Yankovic. uno na episode. Hungyan. What di dos? Dos. Yeah. Wait, hadzi nanya got niya Kabayita. Cheese sandwich. Yeah, okay, kunsigi. Sinya hu fanu Howie Zonya Pony Sona. Oh, another palabra, Pony Yeah, Sona. Pony Okay. Sona. Hungyan, okay. Oh wait. Palabra. So Hungyan, guaha palabra siya gi Harlem My Little Pony, like masasangan like every pony, but mas like yeah, guaha especial na palabra siya gi Harlem show na maus. Pony Sona. If you know some other singing song and Pet Sona. or no. Oh. Kabadzu Kabadzog. Like sa hago na kabadzu. Behas. Okay. Sige. Yeah, there don't have to mas put in. Okay, then uno na rason na mega na tauta magwehahazi esti na show. So esti na show magof like kung igwehasi. Then magkwentuto siya. So, por ejemplo, tauta mafatiti na si Pony Sona siya. Put OCs original na Pet Sona siya. Original characters, put masaya hapa. Then guana biyay itauta ma-aten na si Zamaliz and hinasonia like, oh, malig na design na si bay pegagi holiday shows and this mo matsokwe na. Like uno na biyahe guaha uno na pat going esti pari make a wish na programa mamatina squi like Pet Sona then mapega holiday show. Oh. Yeah. Ay, bonito na. Yeah, then locally guana biyay igweha siya maadzeki on Pet Sona tai naan maadzeki siya naan the plus mismo mausay naan holiday show. So magof kung igweha siya. Yeah, then uno na episode esti like on especial episode matsogo na episode then chodu I Pet Sona siya gisentati so magwaido siya I bronies like magof like gweha hati siya plus mausa like mega na memes and cosas plus yeah and I'll like watching a song. Bonito ano. O maule ka na. Talo, kogwa question mo pat sinangan mo pat esti. Yan. Kogwa Izomo Pony Sona? Tadze Zoku Pony Sona Lomen Zodunga do fan art. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Angin hago ume-edit esti sinyon Senior who pega holla. Sinyon pega gwinimagi. But like and edit. subscribe. Sagwan Wait, no. edit. They pega gi Patreon. Yeah, they pega gi Patreon Special. exclusive. Hungyan. Okay. Wait. Ko sinyon famatinas un kalang guahan pat Chamoru na klasen Kabayita. Sifu unas and sifu. Wente. Oh, Jahu esti. Hungyan. Wente yun. Oh, yeah. Malago Oh, sinya si Chaifi. Wente. Yeah. Well, yeah. Kogwaha like taigwihi na kalang Kabayita siha guy cultura giren diferentes na No, yeah, siha. tauta matsotso bueno. Pues, puenti sinyon sagi para Chamoru para guahan honggan. Yeah, saifi on maulik. Guy guafi honggan. Yeah. Ilete. Debedi ha na mapaw ay kompetisyon. Sa mega sinangan yung golf ma ogwe. Esto. Tata Miget niya. Esto hokok. Ew. Kung ano ito mo episode talo pon diskuti let's say. Yeah. One thing? Pon explicadze han pon let's say. Feeling unchetti. Then, alright, kogaha like dandan gov jamu put. Oh, Nani, malik na segue. Esto un tungo. Okay. Again, so,
estaba más like popular si gihalami comunidad brony. Like mega na tauta mama titi na siya parody na kanta siya put like nuevo na kanta siya. Lo mauusa like ilengguahe na mauusa put like gihalami show put mauusa persona siya put historia. So esti telling electronic na dun. Let's see, uno na gof matungo na kanta. Then esta like tauto mae kung tatlu palu like popular tatlu. Plus esti. Esti si Discord guiza on baba na tauto. Yeah. Kaya na ano kasi cute. Okay. Like, comment, subscribe, sign up for Patreon. Okay. Guha ocho matungo na kanta siya kalang wanti mas matungo lullaby for a princess. Edu put si Princess Luna and si Celestia. Okay, lo guha lokui animations put animatics mangi mausay kanta siya tapos madzunga then like guha historia. Lo un gof popular na klasin kanta put animation put like remix put masaya pa like Miget and Akli'e matutugoy na matnya na klase. So makomprendi na kalang nats like put ironic. So esti un show para famaguan lo manzuzunga siya like horror. Yeah. So yeah, pagu tauta matutugoy esti na klasin fanfiction infection au esti Ti siguro dun ngayon mafatinas lo tauta matutugoy tabu pagu. So esti telling zombie apocalypse so team mo zombies siya logaha esti tetno tapos ma-infecta how tapos like mag-off to like a tauta mo then sesu giesti si Twilight like scientist put medical grades and hakeke like explica how pa sesu put hakeke gotgui iatangot niya siya so esti uno na zininga ginin esti na klase na guaha mas na matnyaw lo tima lagus na me Mas na matnyaw esti kinui segundo na tsinalag na bubi magana uy. Well, safa kalang gagama ya patas niya. Well, so esti like Time ano in effecta Kabayita na kalang well kada uno na gumagama. Had tugi like different na courses. So sinya masaya hafa na like nina long patset not. Yeah. Okay. So esti horror sinya masaya hafa. Okay. Like magof to like a tauta. Okay. Nasua esti. Okay. On ocho na pati who get fan art. So tauta mafatiti na si Zoniha OCs pony sonas. So esti husota esti the internet ha. Tapos lokui tauta matutugui I human put I tauta na version hunggan angin tauta. Yeah, angin tauta. Yeah. Hunggan tapos guaha tutu video na historia siya. So mafatitin video siya. Dama usa zininga siya put screenshots put video siya ginani mismo na show lo dub. So uno gof matungo na fan dub inanya friendship is witchcraft and I'm kind of parody. Plus esti na latratu ginin killing on fanfic lo video. Inanya Bride of Discord esti puts the Fluttershy into Discord. Like esti on ship. Yeah. Lo interesante esti para guaho ti puri historia sa tigo final. Ti historia deni itinigi. Lo importante para guaho sa gof ano na tauta hadi mafatinas like magof guaiza. So like mega na tauta mafatinas esti guaha animators and guaha tauta mafatinas I dun then matugi then ma voice act. Like mega na tauta mafatinas esti. Yeah. So
Tibay na ega hamzus. Okay, so ST No, ocho. no. Pari edit na sinyon pega. Yeah. Sinyon pega. So ST on ocho na pati ni i-fandom ni memes. Again, so ST dos na memes ha who start the pog. 18 pounds of cocaine, 12 pounds of crack, and 7 what? But make sure 7 male strippers, but make sure none of them are white. I can't see the coke on them if they ST like bihu na me. No ST si Celestia. Then ST like Idzonya assistant. So was ST ST magahit na screenshot. Subai. Pwede mo nga mapega STD episode. No, may nanyathings on my pickup reverb. Bass boom. Oh, wait. Plus, oh no. ST kumekelek niya na govdonkulu i-fandom, no? Again, mega na memes. Kung gani kanastran gweha na sa gwaha mega na pati. Gwaha tautaw zanniha i showha, gwaha tautaw zanniha i lore, gwaha aju mas like gof zanniha pues man mamatitinas so gweha fan work hongan pues untungo na maktu gi aju na punto na sendong kulueng gwaha memes mauusa i ilitrocto siha para random memes. Yep. Wait, low. Had a ST pretty cocaine and the strippers. Natsulik nice Ironic. Ironic. Tiutungo na buenti guaha like No, too Okay. necessary. ano ipinuloko na nakalang ironic sa ST pa ST un show para famagon and ST like hogan. Okay, then guaha un video lo bonti kisina huna ano kas video. Yeah, malaka. Ay, no, senior. No. Hafa na video. Sumahi. Gagi ST YouTube? Yeah, gotta get YouTube. Let's see Twilight Sparkle. Si Gummy gat niya si Pinkie Pie. Oh, Tisinyo. Oh, SC Makumbibida on ocho na si like Spike? Otsi Tandy Holomy fandom. Todo masali si Spike. Oh, Yeah. lasagna si No. lasagna si Talo si Spike. Agree? Bro. 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 See, SC perfecto SC man. Honggans. ST si Sumahi. Kada na humano pa di gym. ST Hamzuz and si Pulan. Mamamokyan halong di gym. Si Pulan kumekwentos. Loko siya man Hacha lokwe. I got you. I know He-Man. Yeah. I don't know. No, it's supposed to be a JoJo's meme. Or Dipotsi. Yeah, JoJo's meme. Okay, Maku. Yeah, siguro. Logo of Natsalit. I mean, este go YouTube. Yeah, maulaka. Yeah, Sinyo Nega. Malago. No, it's un edudukay tautaw. Importante na Put- pati sige fandom. Pudi feneda if igwene. Ay, Yeah. agwa ocho. I kanastran gweha. Huh? E-quiz. Oh, malago siya ko yung natutsuko yung quiz. What? Siyempre bumabad zombie. Okay. Alright, faisa na. Oh, Bay Feist. Oh, okay. Okay. How's it feeling? Oh, Haji Bolaka. Twilight Sparkle. see Twilight Okay. Sparkles. Okay. Kon Hasu Haji I Kabayita Haji representa Ginafta. See Super Dash. No, wait, naga.
Guidza Zanya fumatan maisa Yeah. Zanya umusa Yeah. mo like Gwagwan na magago Wow, Lutin Hasri Nanya. Tiu Hasri Nanya. Akli'e? Bayo now Rustra. Golden Common. Golden Common, Yeah, magay? yeah. Hearthstone? No, Is he no. Hearthstone? Hafana class in like category. Oh, common. No, no. Oh wait, rare. Rarity. Yay! See rarity. Yay! Oh, Viva. Okay, Hadzi dos na princesas ya I dos na tatlo. Sino who has to Si Akli'e ha so. see Pandora's box. Ay, nanga. Okay, they hunt by nine. Nigel Rostro put for Ikilan zeni at now. Untungo esti talo? Pasangana sa tisnyo ho haso. Oh, celestial. Yeah, hunget. No, sangana sa tisnyo haso. No, it Celestia has to. Zensi Luna. Yeah. Yeah, hunget. Ah. Okay. Hadzi I compagna Hadzi Mafatinas. Oh, Hasbro. Hasbro, yay. Okay. Uno mas, na Hadzi uno mas. Okay, good. Yeah, guy. Oh, Korasu I Nania Pari I Famalan, lagi guide na Famalan Hadzi Magweha Hadzi Estima show. Pegasus Sisters. Yeah, okay. Viva. Pegasus Sisters. Men gonna have so. Si Diyos Masi. Time ano na para tahutsam esti na episode. Tatlo. Huh? What did he mas? What did he mas? Alright. Oh, na let's see. Right. Wait, mananzan. Yeah. Okay. Si Diyos Masi no hamzo todos. Puninega esti I primet na tinagi para esti pwede at zan midzo esti. Za mga fan malafanay. Sapote hamgi fanatsu. Angan malago hamzo lumii mas finut sumoro content taiguini. Pas put fabot sapote hamgi patreon.com/fanatsu. Again, exclusive na content. Hunggan. Exclusive nerdy tyrason na finut sumoro na content. Adios. Este ki manatli hitalo. Adios.